Akwa shonko enkoma usabre ise waje pressure too much so me did na ama uzo na ebre aso se training issues diabetes dwabia no me de ebeso na wonto wenya emu aba ede afa na mo beka ya afia etwemu on the 1st of July ela ro sem kese si wo man gane mo atese ebo man no emu nipa dodo na eboto ye amepa ede ache former General Secretary Ediman NPP Amanyoko no Mr. Kwajo Owusu Efiye Adodona Edimu as John New wa wuye na ebusa fo beto da na te emu ya pa na te se yare abese samansen ko mu te se amahodo so ni afa mu amanye hu hawo no coronavirus se nam so je no efi asase so na ne nsem beto da na amanfo adi wabrebo mpanifo wa ben mu ebiem so no ankasa ni kuro mu awofi mu sapora wo no ohonom te se wo fabric east Ashanti region hodom no ne manfo dodo na kotwe mu hia wo mi fi na te se na de na ekoso no na te se adia ne enye ni ka bakọ se no tin se nipa na wo ni krom wo no mo do ne pa na to mpe da sempa de so mo kwatena odu arwa ebija wo munuma ja wo nyama wo ye ebobu shakra di tufie ebetra ho esu na for almost 1 week na ni niemu na te se semba kwa na Ghana for ye training te betele se da nka wo mo epene krabe krakra na so mo kata lechi ne da wo mo di besie nu na no na te se from 1st July no ne busha for te so matna se shedie to ho abeto abonten se afi we emu 2020 on the 25th of February 2021 and te se ni ge yo no wo shedie nia no wo mo to form na te se wo mo akata lechi krakra no na yo no wo mo ebeye was sakori wo no no akasa ni fie emu eni ebiem so no ni kuro mu asasime mu nenti just from the 25th and one more shots here already and we not state burial you be at say na kedo na mafo do na hwe nim say na say John edumedi esifat here at say wa boa NPP Amanyoko no bra na wo ye General Secretary at say the modern boy party ni mu ene ebiem so no the edumedi a wo de atoto from the party ni ma party ni nyankoso no na de komo hwe nim say kasa na be no nanso there ra wo bi hu we pedi said then ya wo busua or you be this year into ye ne busha for e be ye want to ye e be chese no pedi ti se busha for e na wo mo de same way abetudwa na mbeka ya ebre wo be bunu na Sir John na wonom na Chief Executive Officer Elma Forestry Commission Ghana womo ebo enwemu enwo ban no wono na de wodi wo mu enim ye wo mu boss na ebiem nso no na wo ye lawyer ni atese wakodare ewo emrem pa atese na ebiem nso no wo ye politician do se na wo nye General Secretary ma Americo NPP no ebiem no na so still no na party na atese ne franka en wo de enam be bia be fe bia no wo boa party no emma party no enya nkoso nti untimi ye no no finish na atese wo da so politician no de ekọ ni wo mu na ni papa kwa bre owu yo ba bonti be kasa fa no ye nipa dodo na won ene General Secretary edema asedunkit General Secretary edema NDC Amanyoko no General Mosquito dodo na different na dia kasa Mr. Johnson asedu enketia wo be kan sempa fa no tumi se na oni Sir John tem de no odopa de bi wo mtempa se na wo church de su bre ane mame ono ne mame General Mosquito ni mame to ye koyanka ayonko de nka ye politics de NDC bi NPP de wo ba ko ya atamfa de se wo mu nhie ni eni na so oni Sir John tem de na te se wo mu tem ye fine pa de se ni mame to form na mame wi en pa no wo be tie ne chi bu a tena ne fie ho kra pa ye ni fie no wo ye mame ye wo tena ho kra ko sise di yo no bi bia tutu ye asro fe lati to a chere yo ko do ayo yi ni pa na di mu fa o chere do pa de se o wotima eni atinka odi no kware e wo le dwume di nti ye General Mosquito cancer asem nia ebie na tesa manfo mu se se do no eni pa mu aside General Mosquito no so manfo wo do ye bi bia Amanyoko ni mu eni ebiem su no ye Ghana for etutu for bi ba ponti be kasa fa no so ye ni papa de se ni wo no aye ya odi e de moniti
Nani ye yo no do say ko state burial no na che say na manfo di no dance owu ye eya wa kofo di ye tena kofo so yusu no edi ye wo mo profile pictures ndi na che say ye no obenye ye pa kofo ebe ko modia akọ hwe ye say na ni ye yo no ebe ko ni ye ade ama ye no na che say wo mo ahye ne nyunyam e woni wo but say akoye COVID-19 any yare a eyi no efi ateto asase no so no na che say betimi aba ne say ni mu e betu dwemu na tese obi etimi akohwe bi no de twa no wan sha na sa enhyede no de wo matwa fa because COVID-19 de se ne yate no obi wu na tese wo COVID-19 a ye nsie no se na ye sie eye emu awodo a ye ni mu se ye traditions ye ni mu dabi ye ya na sa wono no betu aba ne se yare no wan sha na atra akwa foforo so ntiwa twoma ne de no kwa nsoro ko so na ye be kata emu no so se na be yankofo betimi akotwa wo shabani nya no eye hyehyede a ebusafo no ade beto abonti ti se kwan ya mefa so aye na wake no anase mu be line in state no de mi hu ni se emre kwanim no eno so to tie no mba betu da ama obi anya ho enter se nti wuti ya na sa na tie eye yenua be papa Sir John na me adma 25th February and wo mu ye ni ye yo di amano ninti ene dey aha ene me dey enkai boyi ebesi wadwe trefa ho no bomo dey ene fa so me away comment section share video way on other social media platforms follow you on Instagram Twitter so @tumagh_nama obusua ene me di nyame adoma we dey share bi makrabo